Kemarin gue nyuci baju, Terus pakai panas. seberapa kagak itu? Kemarin gue habis ngepel. Terus Anak gue ngepel. seberapa kagak itu? Kemarin gue makan nasi. Terus Akhir makan. seberapa kagak itu? Kemarin saya berobat. Terus Dokteran saya. seberapa kagak itu? Kemarin gue beli bakso Terus di tukang mie ayam. seberapa kagak itu? Kemarin gue tidur. Terus Kelas tidurin gue.